konačno stigle članske knjižice škole Guslava Miljanić. Vidite kako to izgleda, otprilike vrlo jednostavno, prednja i zadnja strana. Na prednjoj strani dosta simbolike, naravno u bojama srpske zastave se vide gusle kao dominantno. Ovdje je crnogorska kapa koja simbolizuje ceokosovski mit. Crvena boja simbolizuje prolivenu krv za Kosovom, krst kao simbol vere, 4 srpska slova ili 4 ocila i ta crna boja simbolizuje žal ili korotu za Kosovom. Ovdje naravno Njegoš uvek prisutan i njegovi stihovi: gdje se gusle u kući ne čuju, to je mrtva i kuća i ljudi. Unutrašnja strana služi kao gdje se upisuju podaci od svakog člana i overeno sa fotografijom svakoga člana i overeno naravno pečatom za godinu, za tekuću godinu. Dobrodošli svi oni koji žele da postanu i budu članovi škole Guslava Miljanić. Uvek su dobrodošli, neka se jave, već ima načina, dakle, i preko društvenih mreža i putem telefona. Individualno časove držimo sad, dakle, pojedinačno, 1 na 1, upravo iz razloga da bi rezultat našeg rada bio kvalitetan i pozitivan. Svako dobro.